Meda obade ase ese ode eda sonko ache menewo a o hwe me ewo ofie senyame oni botae papa edemawa nka oma adepa encho ade ache widie na obade ewo enipa ema menu emienu nyina eye moa mo piesie modoba na natili magime konya kese ewo Attention TV so de bia me ka chom Attention TV die ene mapanko na yede ebremu Attention TV say story ne ba na wonte wa hande story ne enyame lande wo Ghana na yesi eposo a afi na Attention TV ye kwakọ shipine yede aba eye ye hana ya betwa egu amomu nyina monya bi etie na monya bi ahwe ene asembe na yeda epron so ewo eha menem ye ba be di na sebia won entwetwede na obia afabi ede ahye ne baby na odibi etu ne hofo na etuo akakotwere baby e wo se etwere eyeya ye boxer Bukom Banku eba ene nasem na etwagu se ya eye eyewitness eye ne ogina mu edi adanse se owo ho na incident bi esiye Bukom abu obi ankasa ma na wu kojo se to eyewitness no na eka momienko na yenkotie ekwan a Bukom fa so ete po obema bi ama ene waje ne kra efi ne nsem momienko na yenkotie ndano na ye nyina we ojuma mu anu ma ye ejuma bi aye na de na your friends obi eti say gunshot bi agigi po nti na de ka say bia cars ne anya accident yeah nti na ye try say ye be Russia kosin no na akọhwe ne esi nti ye ko na ye hu say nkofo ase nkofo odwane ba mi say ni na me ko na me hu say nkofo odwane e de ba e de hia me na me gina ye nti me gina na me hu say ase nkofo na ye ba no masan sa omochi e ko bibi omo fi ba ye nti ho na me san ti say ade san asa gigi mienu po na me hu say nkofo na omo san omochi ko no masan e dwane de ba na me so ni mi san me chi na me start say me dwane na omo so dwa enyina ye dwane nti ye dwane me dan me chi na me hu say asa nkrofo no omo titi motorbikes too eso motorbike bi omo titi mienu omo so omo fire omo ride eba nti na fe de obi a dwane say obeji ni obe saving nkwa but me share na said omo ba speed omo dey ba no me ka say me tete ana say bibia one shine e bia tuo no omo fire no akoka me nti no kra nya me dey me da off flat me da from flat because sometimes we show movies yeah fire tour you can say obi anko from here nti me da from flat to be frank and anko for kra na team me so gig enya sem kito ha yeah nti after that na yeah obi asan na chine call scene on mo ko hwe na yesi yeah nti call na ase Chinese ni babi na ase omo be robin Banku sem nti na so mo shooting in some and fingers too crati if you on mo anya sem kito nti e kra na e ko boa no e na e pe car na e di ni shame no mo ni call hospital after e free police for no mo ba scene on mo ma on be take over nti eno anya me ni found na free sabre no e di ehu atomo so ana say amama suro e wa hanu mu say suro di ama ye suro pa because enya easy on say sometimes motor riders no omo sheda e press bi injury of na ji toe na ji po as a tool nti e fi say ade ni happy ye no like ye ti say ade ni pe na obi akometu ye ka say bia ade ni na asan yeah nti eno anu nti ehu de e di abehye mu pa nya asempto na den sembe na wo de beto eyeye papa IGP George Akufo Dampare anim ni ameka che papa say oyade ba kwa na ye me there because street cameras no o my de be bobo no na eboa pa because bibi sa happy sometimes to me capture but on say Ghana de bibi see ya yen taking am be serious because not know what me say street camera na enye ejuma because at the end see and the following day no anapa and some buy ya omo fix street camera no na che say e ball ni nyina na enye ejuma nti na mesre me papa me say ombo modern na omoni ko street cameras no na omo ma anytime bia enye ejuma sa na bia bibi sa si ya na etumi capture na nti na ma hu so omo nti na ma o ka so omo hu to no mo dwan David wa hu say ade anu ya nyina ya wa ade anu si ye okay police car ba ku jina nche sei wa yi na nim ti se onye gane na me family nimba
Una who say police car, if I not do team no police. Do kasa sisi anu kura onu kasa onim. Onu kasa onim say police car jina. Ending. Ena friend no, ena wanka. Obi am friend. One of the attacks in Jina. No, Jina na ka ba kuzu asinanim. Enti anu answer na over you or Jina Roberts ni kwasi. Obon. Oh yeah. But we in obezo be kasa. And not just police you know so one shot na koye na no one so nkuta. Say Ghana police o musuru. Oh there be enim so muso because enim say o boy ho ban. Enti anya dey so o mo besu. Ye obi mu o mu buy o ban. Ye obi mu so a o mu timi boy o ban. DVL ana moto na ekita. O be tie sesi a o mu di you your price to say who to ade o mu di you ka price to say o mu to ade o ba o mu to no papa no o be yi nenim no o ma ko Ambrobbers o ma be ye robin e wi akete police bakupo oni a o mu di mame na echi sa fiti tesa no o mu ba enche o mu kire se o ma hu se o mu kita to nu police for no ma hu ake divi o mu be di na echi sa o ma be chinu na o sha ye ebia na eye hu ne bo wo mo ana se eye bo apayo o debi Ehun bia ambo mu. Enye ehun bia o no ma decide keke no mo person be fi. Anke ensemble na mo person mo kan che eye IGP ya George Kufu Dampare. Say no. The person can say. Police want me traffic light mo. The omu jera area no I say the omu the cars in kwa no mo check. Okay. Cars ni moto we no mo check. So what you say? The police omu jera esa mo police papa kan mu. Mo ja no mo nya papa. Ya mi ka say papa ni say esa mo police papa o kite tu onye de o check car license ni we nu. So what you say? Onu order traffic esa the o kite to sun jera around. For na se be bia ya asem no esi airport no sabre yenya ya papa ba ko wa hanom a ye no ebe twetwen eye nkomo na so mo mfa nche yenya de se opese nanim eba eye emu ejam akwa aba ye no bibia boko de nyame ado yo na that patro issue no an incident no e call saying oh we Friday na no pa so de adwuma mu wa ha ye anti ye tia ne hu se Land Cruiser bia traffic ache no na Okada motors to apake mema mienu omukuta AK47 na omsha so much ma warning shots na afio omo blast 4 times ni na afio omo ka che ma me say open the door that was the only language I yet me sign makwa ba ediba attention TV so afuto kakra me be ko amabuku Banku ni say adai legend oka ho wa box no Ghana na ubisa kwala kra hwan Bukom a Banku obetimi anya ne ho asem ha de baka o minim Bukom Banku said that now de be otie and what I know is me little understanding of boxing is say boxing no ye boxer and say faboro nkrofo wa bonten boxer de we even is what na won sample e wo yire so ana wo ba so krampo na ye chew enti da bi wo kokwan ye den ana so okotena won sa wo bi so aye den ana wo on hwan na wuntime ne nye de Banku because who den because you have been trained that was your professional wadwuma na oye e wo Ghana ha nyinanimu enti den tina okotena won sa e wo obi so papa emfataw enti ye de be because who live enema bia ma da achema no esue because se o ha o kire enkwala se ne ombeko ene ade no bi hwe no we o kire me kro obo enkrofo obo wi obo we enye fine enti Bukom Banku ye pa cho jai na Ghana for 7 countries say emwa wo legacy na we live ama yenya emma na omo pese omo kuvi na say man na dom haje eye boxing monti legacy na we live no emboa ekire emam medamase se munya abre na mo je makonya kase e mo fie mu na de bia mo de twem attention TV so attention TV ene mapankwana etwa egwese attention TV e kwan aba beda ho say wo ye wedding wo ye birthday party even crop we school and our person would do any now ba na be take the coverage am pamcho e say kwa the promotion e da form so matete so niam ni nyina so e de amam say flat down flat
yatete so e de mama ye Christmas ya ye kwa Attention TV bibia on be ye bia ye free ye advert so person be ye advert ade na woton obi bibia wo ye bia happy ota na woton enka te kwa bodwa adwuma bia wo ye bia no ya be ba wo shop wo ana be bia isi bia kwankro ba take pictures of one man na woton no na ye twegu wo Attention TV so amam na ye twa advert no e de ma yatete so say amam say down flat Attention TV so Attention TV die ene mapanko ana ye de ebe makra mo da se ne mesan enemu ebe hye wo Attention TV so